Bakunzi ba Mutarama TV rero reka nongere mbaramutse kandi mbifurize ibihe byiza, nizere ko mwese mukomeje kuramuka amahoro cyane. Abadukurikiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2025, ikaze kuri mwebwe mwese turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya. Ikaze kuri mwebwe mwese turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa muri kino gitondo. By'umwihariko rero turaza guhera n'ubundi ku mirwano ikomeje kugenda igaragara, turaza kugaruka n'ubundi ku bikorwa bikomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Mu Burundi, Nyanza, igipolisi cyasatse urugo rwa Koloneli Moise Arakaza nk'uko bigaragara nyuma y'uko ari umwe mu bantu baherutse gufatirwa mu rudandazwa by'umwihariko rw'igitoro nyuma y'uko bitemewe, ndetse ikigihano n'ikimuhama gishoboke cyane n'ikimuhama gishaka kuzamukoraho mu buryo buremereye cyane. Naho rero by'umwihariko muri Warikare M23 yacakiranye na Wazalendo mu mirwano ikaze cyane yo kwigarurira ahitwa Kariki. Ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa. Turaza kwerekeza i Goma, haje kuba umukwa ukomeye cyane nyuma y'igitero kiremere cyane cyongeye kwibasira Goma cyangwa se umujyi wa Goma, nk'uko amakuru akomeje kugenda rwose atugeraho muri kano kanya. Ni nako kandi ndaza kukubwira byinshi mu bikomeje kugenda bigaragara. FARDC iravuga ko M23 yongeye kuyigabaho by'umwihariko ibitero biremere cyane. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe, tugiye kubigarako mu buryo bwimbitse by'umwihariko muri kino gitondo. Nuko mwese mbashuje kandi nkambifurije igitondo cyiza, nkaba mbifurije kuramuka neza by'umwihariko bivanye naho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko buri umwe wese ameze neza, nizere ko buri umwe wese akomeje kugira ibihe byiza cyane, waba udukurikiye by'umwihariko waba uherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Reka nkubwire ngo rwose tanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane. Twibanda ku makuru agezweho by'umwihariko abagendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero by'umwihariko, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Reka by'umwihariko aya makuru tuyahere mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se ibikomeje kugenda bigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yashize nibwo hagaragaye by'umwihariko itabwa muri yombi ry'uyu mupolisi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hanabaho ibikorwa byo kugerageza kumufunguza ariko biranga. Ni nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi kimaze igihe rero cyugarijwe n'ibibazo bigendanye n'ibura rya peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, ibyo bita ibitoro, ndetse hakibonekeza ibura ry'amayera mvamakungu cyangwa se amadovize n'ibindi bigiye bitandukanye birimo umuyaga nkuba, ubwo n'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi meza n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo. Ibi byaje gutuma rero bamwe mu bayobozi batangira gutekereza uburyo bajya babona ibikomoka kuri peteroli babiranguye mu bindi bihugu bakaza kubidandaza ngaha mu Burundi. Ubwo rero by'umwihariko uyu mugabo ni umwe mu babikomoraga mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Igice gishya rero by'umwihariko cyongereye by'umwihariko kuri dosiye y'umupolisi mukuru mu gipolisi cy'u Burundi, Koloneli Moise Batazira Arakaza cyangwa se Batazira Nyeganyega, uzwi ku izina rya Nyeganyega nyine, ukurikiranyeho guhungabanya ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no gushaka kwica. Amakuru aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi nyine avuga ko ku cyumweru tariki ya 17 Kanama urugo rwe ruherereye by'umwihariko mu mudugudu wa Muyange, komine ya Nyanza, mu ntara ya Burunga mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi rwasatswe bikomeye cyane n'abapolisi bagenzi be. Abatangabuhamya bo bavuga ko iyi nzu yagoswe saa tatu za mu gitondo n'abapolisi bo kuri sitasiyo ya polisi y'intara ifite icyicaro i Makamba, bafatanyije by'umwihariko n'abapolisi bo kuri sitasiyo ya komine ya Nyanza. Nk'uko bigaragara, iki gikorwa cyakozwe mu igenzura rikabije by'umwihariko ryatumye hafatwa imyenda myinshi cyane y'abapolisi ndetse n'ibindi bintu bitatangajwe ku mugaragaro. Muri icyo gihe kandi by'umwihariko amazu y'abamotari by'umwihariko batatu baturanye na Koloneli Arakaza nayo yarasatswe, nk'uko iyi nkuru rero tuyikesha COS Medias Burundi bivuga. Ku itariki ya 13 Kanama kandi abashoferi babiri by'umwihariko barimo witwa Tuyihimbaza ukomoka i Muyange muri komine ya Nyanza n'uwitwa Paul Ndagijimana ukomoka i Kabarore ni mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru bafatiwe rero mu Rumonge ni mu ntara ya Burunga batwaye litiro 500
za essence cyangwa se za mazutu za essence Prito, ubwo by'umwihariko ni igitoro cya magendu nyine yari hishwe by'umwihariko mu modoka by'umwihariko bari batwaye nyuma yo gutabwa muri yombi aba bavuze ko bakorera uyu Colonel Rakaza ku itariki ya 14 Kanama. Colonel Rakaza bataziranyeganyega we yafatiwe mu murwa mukuru w'ubukungu i Bujumbura afungirwa muri kasho ya polisi mbere y'uko atabwa muri yombi. Rero ngo yaba yarateye ubwoba polisi by'umwihariko n'imbunda ye. Kuri ubu rero akurikiranyweho guhungabanya ubukungu bw'igihugu, guta inshingano ze by'umwihariko ndetse no kugerageza kwica nk'uko bigaragara. Ibi byose byemezwa neza yuko by'umwihariko abihamijwe ashobora guhanwa mu buryo bwemewe cyangwa se mu buryo bukomeye cyane, nubwo benshi by'umwihariko basa naho baca amarenga bakavuga yuko bigoranye yuko uyu mugabo n'ubundi yahanwa, cyane yuko mu gihugu cy'u Burundi bisanzwe bimenyereye yuko abategetsi bakomeye cyane guhanwa kwabo biba biri kure cyane. Ariko nanone ku rundi ruhande ngira ngo abantu batangiye kugenda babibona kuko hari abategetsi benshi by'umwihariko bagiye bahanwa nubwo bitari ku rwego rwo hejuru cyangwa se ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma dukomeze ne ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Kuwa mbere hari ku itariki ya 18 Kanama biravuga ko inyeshyamba za 23 zagerageje kongera kwigarurira aya gace ka Kariki, umudugudu w'ingenzi muri grupuma ya Wale ya Yungo muri teritwari ya Warikare mu mirwano ikomeye cyane. Amakuru atangazwa na Actuality Akadomo CD avuga ko inyeshyamba za 23 zaturutse ikibati muri grupuma ya Ruberike zigamije kugaba igitero gishya ku birindiro bya Wazalendo muri kariya gace by'umwihariko ku murenge wa Niyanga, zacakiranye n'irondo by'umwihariko ry'inyeshyamba zaho mu ishyamba riri hagati ya Kibati ndetse n'ahitwa Kariki, maze intambara itangira ubwo, maze abahunga batangira guhunga, abapfa nabo barapfa. Urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje rwatangiye kumvikana muri ako gace guhera mu igitondo cyose cyo kuwa mbere tariki by'umwihariko ya 18. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri ako gace avuga ko imirwano hagati y'impande zombi by'umwihariko yamaze amasaha arenga 2 zose impande zombi zikotsanya imiriro. Nyuma yo gukozanyaho kandi n'abazarinde inyeshyamba za FC by'umwihariko zasubiye ikibati kibonamo amaguru ari icyicaro gikuru cyabo nyuma yo kubona yuko operation yabo bari bateguye n'ubundi itagenze neza. Iki gitero gishya ngo cyaje nyuma y'umunsi umwe kandi gusa habaye imirwano hagati y'impande zombi none muri aka karere by'umwihariko hari ku cyumweru tariki ya 17. Mu gitondo cyo kuwa kabiri rero bivugwa ko muri ako gace hagaragaye ituze ridasanzwe nubwo ibintu n'undi byashoboraga kuba byahinduka isaha n'isaha iyo yose, by'umwihariko nk'uko amakuru agera ku rubuga dukesha iyi nkuru akomeza kugenda abitangaza. Bivuga ko abazarendo rero muri icyo gihe cyangwa se muri icyo gitero babashije kwivuganamwo abatari bakeya, abandi bafatwa miri, abandi bagenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Ibi byose kandi byongeye gutuma abaturage benshi mu bice bya Kibati no mu bindi bice bigiye bitandukanye batangira gukomeza kwikanga nyuma y'umutekano bigaragara yuko ukomeje kuzamba mu buryo buremereye cyane. Na mu mujyi wa Goma nyuma y'uko rero haherutse kumvikana nanone urusaku rw'imbunda ruremereye cyane muri operation bivuga ko ari yo kongera kwisubiza iki gisagara cya Goma, ariko kandi abagerageje gutegura iyo operation ntibabashe kuba batabwa muri yombi. Ku munsi w'ejo hari kuwa kabiri nyamuneka hongeye kugaragara icyo twakwita umukwabu ukomeye cyane ni mu gice cya Keshero. Twinjiye mu gice cya Keshero by'umwihariko twifashishije amakuru atugeraho muri kano kanya avuga ko igitigiri cy'abantu biganjemo urubyiruko bafashwe bakekwaho gukorana n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abandi bakorana mu bundi buryo, ku buryo kugeza amagingo yangaya hongeye kugaragara ibikorwa biremereye cyane. Amakuru atugera akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko biriya bice bikomeje kugaragaramwo by'umwihariko intambara ikomeye cyane ariko ngo umujyi wa Goma ngo burimo ibyago byinshi byo kuba wakongera kwigarurirwa, ibyatumye humvikana ibyo bitero maze biza gutuma umutwe wa 23 wongera kugerageza kwigarurira icyo gice muri rusange. Mu kanya turagaruka tubisesengura tunarebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa nanone.